ของพวกเราเนี่ยมาเราร้องยืนเพื่อจะมีตัวรีวิวมาโอเฟ่และกินเฟ่อะไรเงี้ยไอ้รีวิวโอเฟ่ประเป็นต่อสำหรับเฟ่ประยังมีลูกกระเทียวลูกไม้ลูกหอมโก้อะกระเทียวก็มีตราลูกไม้มีใส่ไก่กระเทียวผัดเลยเครื่องสมมติใส่จุ่มใส่โก้พิเศษก็มีในบางคนนะไอ้ที่พิเศษอย่างเงี้ยคือคอโก้อะสำหรับบางคนเลยยำคอโก้กับสกัวเลยเป็นใส่เป็นมวยบางคนนะไอ้นี่เราเคยอยากจองยำมีคอโก้อะข้ามพบดูได้ที่เชิญเนี่ยลูกใส่จะพบเลยไอ้นี่ยืนมาเป็นทำมีค่าตัวแพะหนักเวรหนึ่งนะไอ้สำหรับเครื่องซ้อมไม่มีใส่cái những cái bà lai bông bông này chạy nhâm nặng màu mà lại nhưng mà họ cứ đi tham để trong nhâm mấy nhâm tới cái đường nặng mấy nhâm tới mà anh ấy thì sai nhưng mà chạy nhâm mà đi hay nhưng mà đặt cho hai đi giống mình đặt này đi không có theo video bao bông này đấy cho không được tin thế ok thế thôi đây chụp đi ấy cái dùng sơn phần mà đây mà mùi nó dùng mình xiên thấy là tại nhà nó tịch màu tiền tịch là nó tìm xe hoa vô là tê cha mà làm tê cha đấy cứ dùng cha không ai nhé làm tình ra thì làm nó in cha không ai nhé thì khác về ai đi qua chân cha cho mọi người hôm nay làm tê chở nên xe mọi người thì đã có mà nó làm lại nhưng mà chơi nhôm đấy này nhưng mà chơi đấy nhưng đã có này đấy rồi còn nhắm kho cô nè mà kho cô và tiêu bay nêu chiết mà mà mình tranh hàng không màng thế mà và hàng tôi men rồi chiết nói tranh hàng không thế thật nhưng mà em buồn ăn hộp ăn rồi nữa sạch kho cô bằng con phơi bên ăn phật bên ăn nhưng mà là mom nhâm rồi em chỉ cho không đi kho cô àสำหรับคอโก้วิ่งมันแอนเป็กมันไตรยูโรหมอมชิงไงหมอมหมดแต่ครบต้องเอาตลอดนั่นแหละครบคอโก้นี่มาตลอดเลยหมดต้องครบรอไงมาเนี่ยถ้าจะโก้ยังในข้างยังมีสปอร์ตคอร์ cái của hút mùi rồi trời ơi nhầm kia ok